nga isardeng tayo kakabsat. Tadagiti kat saan nga makayayo iti Apo. Kaya saan nga makatulong kan beneficial kada tayo akas mesa nga Kristiyano. Amen? So this afternoon, as we heard the message kakabsat in our singing, let's dwell on the message, 10 things you don't need to do in your life. Amen? Number 1 kakabsat is stop worrying about your future. Amen. Nagpintesti ko na nakabsat ti Pastor tayo may Diyos tayo magabatid. Kaya wala po tayong kabahan at ipangamba sa ating hinaharap. Amen? So let's sing our first hymn, I Know Who Holds Tomorrow. I know who holds tomorrow. On the first verse, sing your best singer. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path is my portion, maybe through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Sing on. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Praise God for that song, Kabsat. Amen? Amen. Number 2, Kabsat, that we need to stop in our life is stop comparing yourself with others. Amen? Nagpindas ko na ti Pastor tayo, Kabsat, nga ti worth can value iti biyak tayo, Kabsat, han nga may besar kadagiti, kanakwada, Kabsat, kadagiti unbeliever, no dikit may basar, ti kinasa sinu tayo, kini Apo Jesus. Amen? In our life, it should be more about Jesus. Amen? Let's sing our next hymn, more about Jesus. Not other, but more about Jesus. All together on the first verse, sing. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who
showing the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness, see. More of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making its faithful saying mine. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness, see. More of His love who died for me. Amen. And lastly, don't neglect your ministry. Amen? Don't neglect your ministry. No dikat ayatan de kabsat iti ministry impatalag ti Apo kada tayo. Amen? Let's get the work of God done in our life. Amen? Let's sing our last hymn, to the work, to the work, to the work. All together sing. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has told. With the arms of His counsels, our strength to renew. Let us do with our mind what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Second verse. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and His banner, our glory shall be. While we herald the time, in salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Sing on. To the work, in the strength of the Lord, and our robe and our crown shall our labor reward. When the home of the faithful our dwelling shall be, and we shall be the run, soon salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Last verse. To the work, there is labor for all. For the kingdom of darkness and error shall fall. In the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Praise God for our singing. Amen? Amen. Once in a lifetime, magkatawa tayo. Amen? Amen. Speaking of worriness, today, yung baga di pastor, stop worrying kabsat. Malagip ko di istorya ni baga ni pastor today about the doktor. Malagip ko kabsat dito yung istorya. Kuna na, tumbigat ti schedule iti surgery, iti kidney transplant. Kat medyo maselan dito yung proseso na. Kat basit lang nga kamali, mabalin mong ipatay kuna na. Kat kuna na mo dito yung pasyente, Dok, sapay ta successful dito operation. Kat kuna na mo,
Ang kamadanagan, Nestor, kayam deta. This is your first time in kidney transplant surgical work. Kung na di pasyente, hana, kanur tinagang ko kuna na. Hana siya tinestor kuna na. Kung naman di doktor, hana siya ti kasarsarita. Diti bagik ti kasarsarita kuna. Siya ni Doc Nestor kuna na kasa. Padanagan di doktor, the first time na kapsan. Ako operative surgical. Di kayang baginak kasarsarita na kapsan. Nagit yung kapsan? Amen, amen. And alam niyo mga kapsat, aday ti talo nga banag nga diak kaya nga aramiden. Aday ti talo nga banag nga diak kaya nga aramiden. Agbilang. Amo na gini Diyos ko pang matalino kapsat. Diak iba nga number 1, number 2, number 3. Mga diak bilang ti diak kaya kapsat. Orain siguro di number 1 iba kaya. Kung iba nga agbilang tijak kaya kapsat. But anyway, remain standing kapsat as I call on preacher and brother Ephraim for the reading of God's word and prayer. Amen. Ayun ba nga malam tayo may kakabsat? Good morning, Pastor Ruby, Pastor June, Ma'am Cora. And kita ada amin ti Zoom. Kita naimbag nga malam tayo amin kakabsat. Kita let's open our Bibles in the book of Colossians. Medyo napakuan na kata first Sunday of the month gayam kat siya tinakataw kakabsat. Imbaglangan ta dadi iti palpalipit ko no kadi nga Bible verse tayo kat sinot na bless ka dito Sunday school tayo kakabsat. May isa ka di jay kat amok nga very timely di jay nga lesson kat kanya tayo amin kakabsat. Kat Colossians chapter 2, we'll be reading verses 1 to 10. Page 1327 dito Pi Bible tayo kakabsat. I'll be reading verse 1 and you'll be reading verse 2 and basahin tayo amin ni Jay, verse number 9 and 10. Say amen o da kay Jay kakabsat. Amen. Colossians chapter 2 verse 1, the Bible says, "For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh." In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Rooted and built up in him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Altogether in verses 9 and 10, ready, read. For in him dwelleth all the fullness of Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Kuna na verse 7 kakabsat, ang maparamot kayo, ken mapadakkel kayo ken kuana, ken mapalagda kayo iti mamati, akasmet iti pannakiisuruyo, ken mapno kayo kadagiti panagyaman. Kararagte kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami manen, dito yung barong aldaw, Apo, inted mo manen, Apo kanyami. Thank you, Apo, ta tinipon na kami manen, O Lord God. Dito'y balay mo nga umay kami agadal, agyaman, Apo, keng ka. Permi, Apo, agyaman kami, dito yung saom, ngayon kami nabasa. Especially, ito yung number 7, kat may connect ko, Apo, iti Sunday School, mi tatay. Thank you, Apo, iti patpatalik mo, Apo, nga wisdom, knowledge, utterance, Apo, iti pastor mi
amang binsa-binsa di gito nga sasom, O Lord God, nga may i-share kanyami. Kat, yes, Lord, we are all guilty. Kada ito nga first point, Lord God, about worrying about the future. Misa ka DJ Apo, kat permi nga nagmayat Apo iti pinangi buray Apo iti Pastor mi, ito nga saom Apo, kat thank you, Lord God, kada ito nga reminders mo Apo kanyami. Kat nga Lord Apo, kas ko na dito na verse 7, O Lord God, nga maparambot kami, kat agpakam ko mga Apo iti panagyaman Apo king ka. Kat thank you so much, O Lord God, handa kami nga baybayan, O Lord God. Nagdakkel Apo iti ayat mo kanyami despite of amin nga shortcomings mi Apo king ka, kat adakalatad ta Apo nga faithful Apo kanyapi, kat tulungan na kami nga Lord Apo nga mas maging faithful Apo king ka ti pinagserbi mi Apo king ka, O Lord God. Thank you so much Apo. Bendisyon naman rin Apo ito main service mi, especially ti main preaching man rin, O Lord God. Patuloy mo nga pabuludan ti divine utterance and boldness Apo iti Pastor mi, kastamit kanyami iti understanding and open heart, O Lord God. Pakunin na kami Apo iti amin nga nagbasulan mi, naglabsingan mi Apo king ka, at kuha Apo iti glorian pa nakaidayaw. Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Preacher M. Remain standing kakabsat. Hindi kantaan ti welcome song tayo. Tapos diretson. Amen. Amen. Alaman mo tayo sa nagtunggal mesa. First Sunday of the month. Adot agpukaw kakabsat. Amen. Hamon nga ma-rapture kidig. Bakasyon lang kakabsat. Next month tayo tumalag kikita ka na. Let's sing our beautiful welcome song in Ilocano. Awit ng pagbati. Amen. Ready now. Sing. Naragsak kita. Gadim maray ka. Hintay panagdayaw. Yan ni Jesu Cristo. Tinawat ko dako. Para kunakin ka. And maring nang kumati. Ayan diyaman. An kaagpangadwa. Ipog ka mo dami. Isagot niya po, ketal na kararwa, ipek sa tay garun, nagyaman ka ba po, amutan, naragsa ka kita, natin maray ka, hintay ka ng dayaw, yan ni Jesu Cristo, tinawat ko tapo, para munakin ka, yan maring nang kuma, tiyayat tiyaman, an kagpangadwain ka kumablaaw, ipong kamutamen, makipagkararag, isagot di ako, ketal nagkaranwa, ipek sa tay garun, ang yaman kamapu, ipek sa tay garun, ang yaman kamapu, ipek sa tay garun, ang yaman kamapu. Amen. You may be seated, kakabsat. Amen. Sino kada kayo excited amangan? Sino kada kayo ti mga abang iti Potluck Sunday? Brigada absent. O, awan ni Isan. Message sa inyo nga kapsat. Ya? Karo, batay lang nga road. Malagip ko lang no kasi nga patlak. At umanay lang amang paisam kanya kakabsat no makita mo ni Isan. Ya, message ba siton? Baka nalipatan na. Inform baka tiyan mo na last Sunday belaon. Yeah, first Sunday. Several things kakabsat aside from the people traveling this week. Kinumustak ni Titi Emily the Friday. I hope and praying and mention tayo sunat kararag tayo. Amen. Kadi kinumustak ko na nagit inalakte buo nga 5 hours ko na nagkakabsat. Sino kada kayo ti makaanos nga agtest iti 5 hours kakabsat. Hapo unay nga kabayag na. Ano alas 8 ng roge. Ano oras nalpas agala una. Tapos ang kape na migat, kape tinapay lang. Apo kit talaga nabisinan kakabsat. But talag tayo ti apo, kararag tayo. Hangko amo pa no at resulta ng kakabsat. Pasigurado kung ipa-communicate kung tuto no maresulta. Patpatuloy tayo kararag, amen? Unfortunately, it's her weekend on today, so she's currently at work. So let's continue to pray for her. Sino pa itiadaan saksakitin tata? Praise God. Preacher Genre and family are here. Yung bagta nagsakit dan before dagbiyahe, amen?
Nagriga tag biyahe nga agsagid ka kabsat, tag lalo no di kita ubing. Malagip ko di first time mi ibiyahe ni Sandro from Philippines, dagsubli kami, di kakadwa tayo Oo, uyog pa natin permi nga tumalyaw tao kakabsat. No, aguyag ka, ta syempre rurugit COVID day di pandemic. No, aguyag talaga ket kitaom kakabsat. Like, wow, kasla ko man racism ko, delikado na karkarupe ka kabsat. Numabalin da kay tapok da ka aeroplano. But, sinupig, dasagsagitan na, sakitan na ko, kikinararag tayo, amen? God is so good, aduti tao to ospital, ag nga to agbaba, but praise the Lord, ti ko nagtatay, no makaawat kayo, dakil nga pagyamanan ti Apo, ti panunot, dakil nga pamendisyon ti Apo, kanya tayo. Ang kumipahigan nga ro din kakabsat, we will hear one special from Bacara, and then Pastor Pruvi will take over. Go ahead then.
Amen. Grabe, kakabsat, nagpintas na giti choir tayo, aya. Amen? Uunay ka, talaga nga. Amoy no kasanot pintas na, di pa nagbuybuyayo. Ay, sa balit pintas na, kakabsat, dito'y live. Well, so aghawid kay ngaminan, kakabsat. Umay kay agatendar, iti kwa tayo. Digiti services tayo. Amen? Okay. Kasjay, amoyo, no agplano kay ngagbakasyon, gumastos kay matlangan, tay sulit kakabsat. Kat ti kapintasan nga pangsulitam ti bakasyon mo, daytoy trabaho ti Apo. Kasi no, bakasyon kat Pilipinas, awan kabaro kakabsat. Isulay iso tala SM. Amen? Alakat may nga ba nagtailiw tayo kadigide kabagyan tayo, ay ayatan ti biyag, sulit di jay. May nga ba nagday agpasyar ka, ano ko magpasyaran di napimpintas mo't di ta kakabsat, di ba? Windmill, at adot na ang angin, di ta kakabsat, amen? O pagod po, at may mayat di ta yan ta beach di ta. Iso nga, as a Christian, ikapintasan nga manang sulit mo ti bakasyon mo, DJ aramid ti may sa Kristiyano. Ay, kakabsat. Amen? So nga, itaon nyo kadigitay conference tayo, family camp tayo, ganda dumapay nga events ti church tayo. No talaga nga permi kakabsat nga, tuno agawit ka, tiragsak mo, hanga na inlubungan. Tiragsak mo, na Diyosan. Amen? Kat kunam to, origi mastos kam ti manong aribo, sulit, gaputa, naaramid ko jay para iti Apo. Amen, kakabsat? So ituloy ko ti lesson tayo. Ano, dito muna itay? Stop worrying about the future. Isumarunong isurok kada kayo, detoy. Stop wasting your life. Ay, kakabsat. Stop wasting your life. Ikayat na nga sa unti waste kakabsat is to expend carelessly. Carelessly, hamo pinanunot. Dayjay, tikayat na nga sa unti careless. Hindi pinag-isipan. Basta sige lang. Di ba? When? So, kakabsat, in what ways nga saysayangan tayo tibiyag tayo? Okay? In what ways are we wasting our life? Are you following, everyone, mga kapatid? Amen ba? Okay. In what ways are you wasting your life? At adati upat kakabsat nga kayat ko nga makita yo nga ways nga saysayangan ken aksayaan tayo itibiyag tayo. Number 1, you are wasting your life when, number 1, no worthwhile purpose or godly objective. No, dagiti obraem ket awan objective na nga para kan Apo Diyos, you are wasting it. Remember, whatever you receive is a gift from God. What you do with that is your gift to God. So you are wasting that, no awan iti godly objective na. Detalat simple nga panunutin nyo kakabsat. Gastos kat dakkel. Anamot, dito lang ti saludsudam ti bagim. Kadeta nga dakkel nga paggastusam, anamot ti para ken Apo Diyos dayta, kadayta. Oh, dayjay kakabsat ti mang pasulit kadayjay gastos mo. Right? Wan kakabsat. Kasla ko madete kabarunganugan tay dito church, akit nagngina dayjay kakabsat. Wan. Ti mo na nga ti may sangin mo na nga kinakonsult ko dito, idi gatangong ko, di preacher Glenn, katineksakon. O, kasi kakabsat, kastiti istoryana dito, ipuon tayo nga irugi. Ay, kakabsat. Na-share ko kada kay ti may nga Domingo nga kunag, apo kat, nagito'y MB tayo, kada L3 tayo kakabsat, kat personality ti church tayo. Ang kumut kunaan kakabsat, nagpilipili tayo, ang i-level up ti Apo ti church tayo. Mas apo na sumurusurot mo, dagiti gamgamit nga ma-level up, di ngamin kakabsat. Well, katagasam ta, logan di ana, di jay durduron da jayang kunadagat, tay logan ta baptis kunadaga kakabsat. Aya, amen? Alagat,
DJ tinaggapuan tayo idi. Ngam, sa bali nga banag, no aging gaita, kas JP lang. Di nga min kakabsat? Siyempre namang rugi ka, nakurapay pe lang. Ngam no 20 years and kat kas JP lang kasasaad mo, akat madidijayan na kakabsat, hang kalapulos nag-improve. Amen? So, ag-improve tayo ma. So, ako na, okay, pasapol nga adatlugan iti church nga opisyal nga maaramat tayo kadigiti napintas nga pakaaramatan na. Kat, dakkel kakabsat ata. Kunagkat, hana dapat nabababa ng 2022 model. Kasi madimot na no 2015, daan manan. Kat di kita MB tayo kakabsat. Kat maararamat. Ang agkaraperdi kakabsat. Awan lawas nga hanamapan yan ta ospital na. Anayon naman pa nagpa-check up kakabsat. Wen, kasla pa nag-eskwela, di kita MB tayo kakabsat. Aya, aman. Panan ko na ag-text naman kanya akong pastor, nagpa-check up. Aya, Brother Glenn, dati nag-isip-isip ka ta, Brother Glenn. Anayon naman pa nagpa-check up. Yan ta ospital, di kita MB tayo kakabsat. Kunatkat madimot na para ti apo, para ti ministry. Tayo na isang sangayan kan nasayaat. So, praise God, nagatang tayo DJ, high A's, nakapimpintas good as brand new. Iangot na kakabsat, kasla brand new. I-condition na, kasla brand new. Kat, uray kasanot kadakkel na, kan kangina na kakabsat, para ti apo, iso nga sulit. Dijay ti kayat ko nga ma-realize yo. Deta biyagyo ta Hawaii, deta panagbanugyo, panagtrabaho yo. No kayat yung nga sulit ta biyagyo kakabsat, iraman nyo ni Apo Diyos kadigita obrayo. Dapat para ti Apo. Uray kasanok kangina na, basta para ti Apo, sulit kakabsat. Dijay ti dapat ma-realize yo. Amen? When? Nagkasla neti ko papangkot to gigaraw, nagadayo, gastos kam gasolina, ag hotel kami, diba? Nimbag ta isudat, agpamakan ka, agpamerienda jay. Pero, deta mesa akararwa nga na isalakan, ikat adada na establish sa Christian, sulit jay gastos kakabsat, kasi para ti apo day jay. Deti papamit Australia, yung kaman no Julayan, sinumayat nga umay kakabsat, itayag nat ima na, July 1 nga sumangpot kami jay. Sumangpot kami 14 or 15 palubos iti apo. Mano-mano, tagastusan min ayada, airfare, At inbukan ni Preacher Glenn, naragsak kayo mo't lang, ada kayo ta Hawaii tinanggatang di ticket, may naragsak kayo mo lang. Liblibin sa mo ta, daduma ka kayo kakabsat. Paibabawi ko na Amen? Naragsak kayo mo lang, ada kayo tinangbayad di ticket, may amen? Da kayo ta Hawaii tinangbayad di ticket, may tinaudi, da kayo man itatang kakabsat. Amen? Katuli ka sa kadakkel jay gastusan itatta. Ikat anniversary, aduman ti maisalakan ng kakabsat. Sulit. So I'm telling you, no aggastos kayo katag plano kayo di pa nagbiag, sulitin nyo nga nasaya at timang pasulit. Ulitin, what makes it worth it kakabsat? Kat no para ada na inairaman ti apo sa jay. Aman kakabsat. Dijay ti dapat na iso nga, ti kamayatan na tapno hanga masayang tabiyag mo. Idaton mo ti apo. Di balay mo, idaton mo ti apo. Di lugan mo, idaton mo ti apo. Ang kung kunak dito, agpakararag kay luglugan nyo, pa-bless-blessan nyo lata luglugan nyo, tila damot pangus-usaran nyo. No agpaikararag kay tilugan nyo, hangkay nga umay agpa-bless. Anak pang blessak talugan mo, kat blessing lang aro detan. Ano pala blessing ibagag ka detan. Imasapol mo talugan mo, idaton mo ti apo. Kat nagpintas ti adalugan na kakabsat nga, no ti Domingo mapangkagsundo, every time nga mapagkagsundo, among tirik na, apo sulit ti lugan ko. Kasi naaramat mo. Diba kakabsat? No di man lapulos na aramat ti apo, tabiyag mo, talugan mo, hana sulit. Among ti kaladingitan ti biyag mo, hanga ti awang kwartam. Hanga naladingit ti awang kwartana, si kalat naladingit ti awang kwartam. Pero hanga naladingit ti awang kwartana, hanga naladingit ti awang trabaho na, tinaladingit kakabsat, no hana maaramat ti apo ta biyag mo, isot na kasaysayang. Pada kayo, young people kayo nga nagpipigsaan,
nagpipintas trabaho yo, nagmayat ti pribilehyo yo, di na kay mo't mararamat ti Apo, nakasaysayang tabiyag yo. So ano kayat yung nga masulit kakabsat, ipausar mo, tabiyag mo, iti Apo. Amen kakabsat? Amen. Kita gasam ta idi, naganan, idi sakbay kam nga agawid, imakar da Aldrich, di baro nga balay da, may sada a pamilya. Upat ti kwarto na kakabsat, kasano man la detang kakabsat. So nga uri agapad ang agasawa, awang problema ta saggay sagsin siya ginsin dat kwarto ka. Diba? Kat kunak manungarod pagbayad yut binulan, ibagada. Ikit, kasano nga rod, baka kaya yo, pastor. Kamausar deto, yung nga pag-prayer meetingan. Agsisitublat kami prayer meeting. Ije balay ni Aldrich, tunukan ijayan da Michael. Nakaakar da Michael ti baro nga balayan. Tatanda Dexter, umakar da mo ti baro nga balay. Upaton kakabsat ti paglikawan ti prayer meeting. Kat among tirik nada, among pastor, kada mausar de ti balay, nga paggimungan, among tirik nana, sulit ti pagbaybayad mi. Kasta ti gusto nga panunot kakabsat. O, so kakunak man kada kayo, no agbakasyon kayo, sulit ta bakasyon nyo, no na-attendaran nyo digitay, aramid nga para iti Apo. Ikita masapsapulan nyo, urnong nyo kan amamin pa'y, anadakas na nga ma-enjoy mo mat. Ngam tibang pasulit kakabsat, no adda maipaay mo nga para ti Apo, sulit kakabsat ti biyag. I cannot overemphasize that. Ngam sapay ko ma, at tumatak ta panunot yun deta nga ibagbagag kakabsat kas pastor yun. Amen kakabsat? Oh. Kas lang kanyang itagat tugad bida glory, 14 years old that, idi nagpagarugyag nag-preach, start 39, ay nan, 40 agaya man. Una yun, nalipatak piya 40 akong kakabsat. Iriknak kaming ka 30 years old, nagpelang eh, amen? Wala sa mukha, amen? Oo, nasa intensity. You know? Most of my youth, inusar ti Apo, sulit na talaga kakabsat. So, ti biyag, ti gastos, ti tiyempo, amin sulit no para iti Apo. No para lat bagbagim kakabsat, awan. Sayang lang kakabsat, no para lat bagbagim ti pampanunod. So, stop wasting your life. Diba kayo matakabayo, stop wasting your life. Panunot kay mo ti mabalin yung aramida na para ti Apo, tapno sulit mo ti Apo tabiagyo. Amen kakabsat? Oh, you see that? Number 2, okay. In what sense are we wasting our life? Not only no worthwhile purpose or godly objective. By the way, listen, baka panaw deti number 1 siga. Isong among tibagbagak dito, adot mahilig kami nagpasya-pasyar. Amo yun ti Pilipinas, itaod to yung kakabsat, det agab abroad ti panunot dan, det paspasyar, bucket list. Well, bucket list. At kadigito ikat affordable mapan Hong Kongan eh. Manila to Hong Kong, round trip, 6,000. $110 lang kakabsat, dakat Hong Kongan. Oh, iso nga, kung kunak no kapay kat no digitay ito pala ti bagbakasyonan. Hangkumot nga tagtagibas yun ng kakabsat ayang no practical ayan. Ingkang Boracay kunada, udkuda kakabsat. Agastusan nga mapang Boracay, ingkalat Hong Kongan. Diba? Boracay kat adamot pagudpud tayo. Dito nakapudpudo. Diba? Ingkag di Hong Kong. Oh, tatati tao, ito yung paspasyar. Ang gastos. Kung nadagat, deserve ko. Agpay so deserve mo. Deserve mo ti Apo. Apay si kalat maka-deserve mo deta. Para kadlaking kamot deta nga kwarta kakabsat. Ti Apot ng bendisyon king ka. Amen kakabsat. Oh. So ako na kadakwada. Amuyo. So kaya't yun ti agpasyar. Ikapintasan na. Iranayo ti mission trip ni Pastor Probe. Alam ko mission trip ak Singapore, isusurot mo. Tapno, hangkala naggasgasto nga na pa nagpasyar Singapore, nakapag-ministry ka pa. Di pa nag-ministry, uray gimastos kat 50,000, hamo kitaan nga sayang di 50,000 mo kasi nakatulong ka di ministry. Sulit ka kabsat. Amen?
Oh, agasam tapapan pa nagpasyar. De Erwin kin ni Margie J. Australia. Kan New Zealand. Ha? Sulit ang kakabsat. Amen? Agasam ta, uray manut ginastos da itat ta kakabsat. Ang magkaday mabot sigurot milyon ta ginastos yo ay Erwin. Ha? Awa na nakakabsat, ma-depress ni Margie na no milyon ta ginastos yun taan. Diba? Ngam, uray naggastos ka ita. I mean, nararamdaman yung nafe-feel mo ba yon, Brother Erwin, Sister Margie? Nga uray naggastos kayo ita. Naging blessing kayo, kadigidi kakabsat na kapag ministry kayo, sulit di jay. Yeah, so stop wasting your life, kakabsat. Okay? May kadwa. In what sense are we wasting our life? Eto, misappropriating your potential and resources. You are wasting your life if you are misappropriating. Kahit nga sa deta, misappropriate. Another word is misallocate. Sa bali tinangi chanelam. Imbes nga agpaay, dapat pagpaayan na sa balit ng usaram. That is wasting. Amen? Misappropriating your potential. Anat potential kakabsat? DJ, no potential ko na mamingkat ability, skill. O, nagsayangan no hamo impaaramat, di dapat nga pakaaramatan na kakabsat. Iso nga, listen to me. Iso nga itatagakabsat ting ganda. No apay nga adut ma-attract kadeti ministry tayo, makita dangamin kakabsat, di aramiden tayo. Uray sino nga Kristiyano, uray sino nga tao no na-save, ket kayat na nga tibiyag na maaramat, ipamutibiyag mo kadijay ammom nga adda pakaaramatan na nga pagbanagan na nga naimbag. Yeah. Many people are attracted to our church. Why? Kasi makita da Hermi pastor, nagaduti ubrayo, building yo, mission yo. Kung baga kakabsat, no kung magsugsugal ka, anak dito mo tagsugsugal, siyempre, ti pagtayaan, ti mga baga, alangan nga agtaya ka, agkaraabak, ide ka pala nga agtaya. Kunadan to kinga, nagnangnang mong kunada kinga. Diba? Itkidam na rin dumaabak, iso pelat ng itayam. Itayam. You put your bet kadayjay amom nga mga ngabak. So, ti kahit nga sawan, makitam nga ada resulta ken bungaan na, isot pangitsanelam. Ipuntos ko dito kakabsat. Panunutem nga ti pangipaayam, tabiyag mo. Digitay kararwa ti tattao nga maisanakan, ministry, digita kakabsat. Do not misappropriate your potential and resources. Amo sa isayangan, digita tiyem-tiyempum ka, digiti awang kasiskan na nga bambana. Amen? O, imbes nga maidugel ka nga Facebook, di ka pinagbasat Biblia. Amo yu di kalman, ingganda ka, idi kalman, aday may nakigimo nga taga Santa Lucia, Ilocos Sur. Kita nyo at the friend nga Baptist, instructor, professor ide UNP Bigan, University of Northern Philippines. Amuyot major na mathematics kakabsat. Kaliplipas na ide 26 tay doctoral na, PhD kakabsat. Ang nasinsinan. Well, ket taga Santa Lucia, tatan, DJ friend na nga Baptist, nasiim na nga sabsabalit biyag na deto, kastan. Ikwan dinamag na Baptist Church Baptist ko na. Ikwan nadamag na nga adagayam digiti online nga gimgimong. So tatan idi-inserts na di Facebook, inserts na ti Baptist ko na. Amuyot muna nga nagparang. O sana Bible Baptist Church ti muna nga nagparang. Okay? Ikwan nagbuya. Ang namalipatan jay first time na nga nagbuya, November 22 kunanan sa ide, 2024. Dedi first fruit Sunday tayo kakabsat. Kat nanipod idi pastor kunana, tang kanayo nagbuibuyan. Last year lang. Tatang kunana, idi December, gimatangak Bible ko. Kasi nagkaroon nak iti problema, nganong alas 3 ti parbangon, makariingag, jak makaturugan. So tinapanunot ko kunana,
Imbes nga ag-face bukat, gimata nga Bible, so ti ubrak no makariingak ti alas 3, agbasbasa at ti Biblia kung una. Unay kan kakabsat. Kat imay nakigimong, alas 3 ti parbangon nga nagriing. Kat alas 4 ti parbangon nagsada ti lugan na di Santa Lucia, nga imay nakigimong ditoy bakara. Asum deta kakabsat. Unay ka ti kaadayo na deta. Kat kunak kang kuha na Mark tinagan na, Sir Mark, we will start HBBC in Ilocos Sur. Sapay ta sikat aramatan ti apo ko na. Amen, pastor ko na. Nakakabsat. Nagadut na adal ko kingkan. Kadi panagdengdengag ko kada kiti mensahe, nagadut na adal ko kingkan ko na nakakabsat. Kasong di jay, PhD, kakabsat, dagaya maadal na kan Pastor Probe. Amen. To God be the glory. Kat kunak hamusayangan, deta kina PhD, deta kina professor mo ta UNP, kunak mangrugi tayo ti ministry, tatapno sulit, deta inted ti apo king ka nga blessing kunak king kuana. Brethren, don't misappropriate. No tithes, para tayo apo, hamoy gastos ti sabali, deta. No first fruit para ti apo, hamo nga ipanti sabali. That is misappropriation. Learn to appropriate funds. No para ti apo, para ti apo. Sabali tay para ti kanem. Sabali tay para ti bagim, para ti gastos mo kastoy. No para ti apo, para ti apo. Don't misappropriate it. Number 3. In what sense are we wasting our life? Number 3. Missing to do God's will in every opportunity. You are wasting your life when you miss to do God's will in every opportunity. Look, data opportunity, halang ti panunutom kakabsat, data opportunity nga paragan ka. Dapat ti panunutom, DJ spiritual. Kita nyo di Ephesians 5:16, anak ko na nadjay. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Now, data redeem kakabsat, ti kayat nga sa uwan, gawin mong sulit. Make the most of it. Maximize it. Utilize. How do you do that? Ti dapat mindset mo. 8:17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Data. Dapat kakabsat, amuam jay pagayatan ti apo nga ubraem iti daytang opportunity. Example, case and point. Ni JM, dete may isang membro tayo ditoy. AB. Amo yung AB kakabsat? Bachelor of Arts, AB. Ang kakabsat. Audio video. At templada, di kita kuha tayo, di kita audio tayo. Civil Engineering, yan ta Northwestern. Okay. Nag-message kanyak din namin sa naaldaw. Idinalpas di coordinator meeting. Kunana, pastor, maladingitan na, gaputa, kunana, Jack makargraduar iti civil engineering ita nga school year. Tadahan ko nalpas, kunana. Kat iso nga another sem, agreduarak ton February. Amon ti kunana, i-question ko kung apo apay nga Jack pay nga ta nga makagraduar. Anat purpose mo. Day ngamin kakabsat, nagrigat man lang nga mapanunot tayo, tadi tayo man nakayat nga panunutin ti purpose ti apo, kadagi ti trabaho tayo, ti kaadayot Hawaii, di tayo man lakayat na panunutin no anat purpose ti apo. Tayo man lang to, dolyar ti makita tayong kakabsat, di tayo man lang makita ni apo Diyosan. Kunana anat purpose mo apo, among ti kunana, pastor, inakitak nga purpose ti apo, no apay nga dinak pay nga pinaggraduar, kasi awam pay bungak ditoy. So nga ti prayer ko, last chance ko, dito nga last sem kunana, masapol, nga adda agbalin abungak ditoy eskwela. Agsolwinak, agdisipolak, tapno sakbay nga malpasak nga basa at damaya si ko iti apo. Deta ti makuna nga wisdom
Amwem ti purpose ti Apo ti every opportunity. At dakat haway, no tila kitam kakabsat, takwartam kan pa nagpabaknang mo, sayang tabiyag mo, dapat makitam ti purpose ti Apo, apay nga dakat haway. Amen kakabsat. Kung nagkadigidya da di Australia, idi may kay ti Hawaii, ambisyon ti adata panunot yo. Kat impalubos ti Apo ngay may ka ti Hawaii, day jaylat nakitam, ngam ti Diyos adda sabali nga nakita na idi imay ka ti Australia. Iso nga itanta adda ka dito, kat amamumon ni Apo Diyos, dapat makitam jay plano na apay nga impan na ka ti Australia. Basta magkada kayo. For whatever be the reason nga nakapangkay ta Hawaii, isut nakita yo dayjay. Ngam ti Apo ada nakita na nga dakdakkel a plano. Dayjay ti dapat makita yo kakabsat. Don't miss that. Amen? Oh, sibibiyag kayo pay? Hello? Oh, makita yo mo't lang ti purpose ti Apo kada kayo no apay nga dagay ta Hawaii kakabsat? Hello? Amen? Okay. Last. Okay kayo. Lasan kakabsat. Pas dito message na itan. Oh, in what sense are you wasting your life? Okay, number 4. When you are allowing yourself to be corrupted by sin, earthly and ungodly things. Saysayang umlat biyag mo kabsat, no pagungundawayan ka, iti basol ken dagiti na inlubungan nga araramid. Saysayangem latabiyag mo. Kasi isuda kakabsat digitoy iti manglaped ti panakaaramat iti biyag mo. Are you following? Isu nga the birthday Bible nga kunana. Anak kunana ijay, if a man if ano di kunana sanctify himself from this, 2 Timothy 2:22. He shall be a vessel unto honor. Sayang kakabsat, jay gundaway mo, nga maaramat na ka iti Apo, ngang pagundawayan kamet, iti kabusor. Are you following kakabsat? Hello? Oh, agdadwa nga istorya ag iti deta. Jay may sakit ng nagyo siguron. Ada may sa iding asyendero. Ket adot bakas na kakabsat. Anak bakas, ado nga bakbaka, plurals nga ron. Adot bakas na. Katat tagakapsat, kayat namot nga iramanan dagiti kabaranggayan na ijay village. So nga every morning, dagitay tao na mapanda pagatas iti baka. Katasan da dagiti bakbaka. Katat ado, di na maibos. So inwaragawag na nga kuna nga kasta, okay. Umayak, agrasyon ti gatas. Ngam kuna na, number 1, ilarasyon at ti gatas, detay adda pitcher na jerwar tasangwanan tabalayda. Number 2, ay nadalos ti pitcher na. Kuna na. Kasi alis to mabanglos ti gatas, kat sayang ti ited ko nga gatas, no narugit ta pitcher mo. Kunana. Agad every morning, mapanagrasyon ti gatas. Di kita'y madadu, maawam mo pitcher da, di kadhan na maikan. Kasta kamot. Bausar na ka kumati Apo, nakabisbisi kamot la unay, di kamot la pag-available ta bagbagin. You don't make yourself available for God. So nga na ka maaramat. The best ability is availability. Don't be proud that you are too busy. No awan ti pakaaramatam, awan ti nakaka-proud ka deta nga biyag ka kabsat. You are too busy with the world. Make yourself available. At tan mapanagrasyonan. Oh, ekit makita na nga the picture jay sa ango. Mapananan di picture. Angutan na kakabsat. Agat katay. Inababan da di picture. Nga nga karkargaan. So nga uray kayat mo tagparamat ti Apo. No di kamat padanusan tabiyag mo ti Apo kakabsat, narigat na ka nga maaramat. Sayang ka kakabsat. When, uray ka na yung ko may magigimong. Iso nga ko na panawan na digijayan. Sayang. So nga ko na jay, if a man therefore purge himself from this,
He shall be a vessel unto honor. Yan sanctified na dalusan. And meet for the master's use. And prepared unto every word. So, ibagbagami kada kayo, dagay ngayang people, adaywan yung kasto, di kayo makikagayim, di ka kasto kung kunami ka, dudaduma, kasla dakampay ti dakas kada kayo. Kaya, kasla alim bubuyog, kami kada kita laplapayag yo. Anyo nga may maawatan At maawatan nyo kumanga, ti purpose na nga ibagbagami deta. Ketapnohangan agat katay tabiyag mo ti imatang ti Diyos. Na tebiyag mo mausar na ka ti Apo, hangan narugit. Amen kakabsat? Hello? Wan, iso nga pa kamutan. Tatta kakabsat, daman ilustrasyon kon. Tingnan nyo, every year in a town, there was a grand fireworks display on New Year's Eve. Umayon ti New Year, adda kanu ti fireworks da jay. Among the many fireworks, there was one beautiful, expensive firework, larger, brighter, and more powerful than all the rest. The team saved it for the last kasi kunada, daytoy ti pang grand finale. But when the time came to launch it, it did not light piman. Ang nagsindi kakabsat, ketsempunan, lasan, grand finale, abangan dan, dimot nagsindi. They tried again. No spark. Ikat naglabas jay kanito nga haan nga pimutok di nga firework. So chinek da kabigatan na. Apay nga ta. Do you know what they found out? Something inside had become moist. Nag-moist kakabsat. Corrupted and unusable. Why? It had been stored too long and not maintained. Ano na dalusaan? At dadanong-danong na kakabsat, nalinaawan. Iso ngay disindandan kakabsat piman, di na agandaran kasi ada moist na. Amom, ayang tabiyag mo, no ada moist na nga nainlubungan. Uray kayat nakausaran di Apo, madi ka mo tagandar at ada madikeng ka. Amen kakabsat? Don't waste your life. Kita ko mga konito, ma-realize mo ko nam, Lord, you are holy. I must be holy. Sino kadakay ti mayat kag paaramat ti Apo, itayag naman ti ima na. Kayat yung usaran ti Apo tabiyagyaw. Come on, raise up your hand. Kayat yung usaran ti Apo. Sino kadakay ti naganak? Kayat yung usaran ti Apo, di kita anak yo. Itayag yung man ima yo. God, you want God to use your children. Eta kakabsat. Amen? You see that? So, do not allow yourself to be corrupted by sin, earthly and ungodly things. Kapatid, stop wasting your life. These are the 4 ways that you need to stop right now. Number 1, no worthwhile purpose or godly objective. Amin na plano, aggastos kat dakkel, masapol nga adda iti para ti Apo, tapno sulit kakabsat. Number 2, stop misappropriating your potential and resources. Number 3, stop missing God's will in every opportunity. Amum ti purpose ti kunam Apo privilege ti adda ti Hawaii. Ngamnohang ko maaramid ti purpose mo, I am wasting my privilege. Amen kakabsat? When? Number 4, do not allow yourself to be corrupted by sin, earthly and godly thing. Kat no iti dayti nga ganito, adda digiti banag ti biyag mo, ti Apo kakabsat, kunana, He is very gracious nga mangdalos iti biyagyo. Kaya tsumot lang nga dalusan na kay ti Apo kakabsat. Amen? When God can cleanse us, God can use, anyo kung kuna nga, di naksama aramat ti Apon, hamman kakabsat, basta agpakumbaba ka lang kang kuana. Kunam Apo, among ti kasasad ko, ti biyag ko, si papakumbaba ak ka. Ti Apo kakabsat, kaya na nga tarimnen ti biyag tayo. Kaya na nga urnusen ti biyag tayo. Apay, kaputa kayat na nga aramaten iti biyag tayo. All of God's people say, thank you Lord for the message today. Lord, we don't want to waste our life. Give us wisdom. Make us holy. And Lord, pakawanan na kami no dagiti naglabas. Ket sinaysayang mi dagiti resources nga impatalet mo.
tiyempo, gundaway, kan biyag, at itaapo hami kayat nga masayang, kayat mi apo nga maaramat para kan kaapo. Thank you Lord for Preacher Glenn. Makita kan kwa na apo, iti kina-responsible, iti stewardship. So nga madaydayaw kaapo, that we have a faithful man in Hawaii, kasama digiti men mi apo, but he being the key person, at ituloy mo nga bendisyon at ibiyag na isuda kini Ma'am Bernadette. Thank you, ikada ni Ma'am Bernadette ibiyag na apo. Very supportive iti ministry dang agasawa. Tuloy mo nga bendisyonan apo Diyos ida. But Lord, kwam ti gloria gandayaw, in Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory. Beautiful message. Praise God for the message. Amen. Nabilisang kimot lang. Kumagdarte na rin kakabsat. Tintag responder ka de. Tinga na pindas nga mensahe. Ikararag ti tithes and offering tayo. Let's pray. Lord, apo na kasi saya at kalawon na yawa po. That yung mensaheng impadalan mo ti adipen mo. I know, Lord God, many of us have heard this yesterday. But Lord, your Holy Spirit, apo ti nakapinpintas nga panangipalpalawag ti adipen mo, Lord God, ket ma-realize mi kumaapo di giti adong nga pagkurangan ken pagkapsutan mi, Lord. You've saved us, you've given us grace each day, O Lord God, yet we continue to disobey you, disregard you, and waste many of the things that you've entrusted unto us. But Lord, dito nga mensahe tata nakalawlawag, nakapinpintas, di pa nag-explikar na wapo. Nga Lord God, at iti pagdanagan, pagbutngan, kat apo, isot irason mi, isot i-excuse me, O Lord God. Tapnohan kami Almighty Church, tapnohan mo iti tithes and offering mi, tapnohan kami makipartisipar, Lord God. Nagsimple apo ito solusyon na, ti panagkita mi, ti panunot mi, ket awan keng ka, O Lord God. Ket Lord, pakawanen na kam kadi, ket agyaman kami deti, nagpintas nga mensayo, O Lord God. Also, O Lord God, ti kaado ti opportunities and privilege mi, O Lord God, ket Lord, ma-distract kami, adut pakaguyudan mi, ket adu iti ma-waste mi nga resource o wapo, pangpursu digiti dreams and ambitions mi, ket Lord God, digiti explikar ni Pastorita, tulungan na kam kadi, O Lord God, nga mang-evaluate ti direction ti panagbiag mi, digiti dreams mi, digiti ambitions mi, Lord, awan pagpapaayan digiti oras mi, ti resource mi, O Lord God, Lord God, digiti direction mi, nga awang pulos ti connection na apo iti ministry, awang pulos ti connection na iti na spiritual. Tulungan na kam kadi apo nga mangiyatur, digiti goals mi, digiti ambitions mi, Lord, you have no reason not to bless us, you have no reason not to help us succeed, no digiti dreams mi, ambition mi, ket i-incline mi apo iti trabaho, iti pagayatam. Thank you so much again, O Lord God, for the wisdom, impadalan mo ti adipen mo. Help us not just to enjoy listening, not just to appreciate your word, but help us, O Lord God, to use it, because that's what the message is for, to change our lives. Thank you so much, Lord. Lord, this afternoon, awan apo iti mensahem nga hang may apply apo iti panang isublim iti tithes mi ken panangtud mi ti offering mi. Agyaman kami apo. Ti kaadu iti parabor mo ken pamendisyon mo ken ti kanadakel panagayat mo ken ti pribilehyo ng empay mi panang isubli ti tithes mi ken panang ited offering takkel nga pribilehyo ket Lord, thank you so much, O Lord. Dawaten mi ti patuloy nga panang bendisyon mo kanyami, Lord. Please bless this offering, O Lord God. Bless also the giver, because all this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may bring our offerings, Kapsat. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me. Tumakderte yung kakabsat. Let's sing one more hymn before we have our closing prayer and prayer for the food this afternoon. Let's sing that hymn.
Jesus, use me. Amen. Ito dapat ikararag kasi nagtunggal may sa kanya tayo. Amen. At the first verse now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there is a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. It's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. It's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he is my coming king. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Pastor Provy, please close us in prayer and prayer for the food as well. Wow, dapig ayam patlak tayo tayo. Amen. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you once again for a wonderful message. Ti pagyaman na miking kaita nga malam apo. No kasano nga sinabat na kami apo. Babaan handa ka digiti kang kanta no digat ng runa iti mensahe. Ermi apo nga sulit deti pa nagigimong mi ita. Ay prepare man ti biyag mi para handa iti makalawas no digat ka digiti amin. Nga ingka ipatalit kada kam ti umay nga autawan. Lord God, thank you. Kinatagpo mo kami sa hapon na ito sa magitan ng preaching. At anyan apo nga banag, hami kaya tamasayang digiti nga mensahe iti biyag mi. We don't want to ignore them. So nga bendisyon na nakam kumaapo Diyos. Thank you. Bendisyon nam ti panag-dinner, fellowship, digiti nga kapsat, digiti makan, yami nga nagipaay, bendisyon nam apo Diyos ida. Dismiss us with your blessings, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, God bless. Amen. Thank you very much, Pastor Provy. Good